Kani gade ka Pati CTV. Kajing shna bat kajing penbit penbiang ya ka film khasi ka bathma ya ka balai ka teng pengom menta kadang ya cha cha khamtam ha ka baring dor hagani ka teo la sakhi ya kajing ring dor ki teng shop ki puran jongani ka film ha ka waini ki benta jong nong ba shilong ha so sun hadu kani ka benta jongani ka film kajing tu khana ka long halor kajing sha ya lambakla uteng shop halaki parlok ha ka porba pelong kajing khawai dawai hadu ba onda kerni sundan ha kajing di penbuai ha ba kren ba director jongani ka film ba m dor suchang ulai tho bagajing shna bagajing penbet penbiang yakini ka film kumba kalong menta ladap kumba saupho na ka sispa pat lakmi lanti ba yakini ka film anla ban pendap no hau banai rempang kasnam arjar khat nyo banwan tadi ka wifi jadi malah ada ka film sachisin na te ada nong siang ngut janga dengan penmi biang sepen ka wegi te yakini pada ka film i penmi pada ka ni akran da tim khasti pada tadi ka benta ka ba kadang ke party ke bagi yasat pada kejuk kepor usah pengop ni aktor ini kepat kat setang nadu ini kepat ki nongsi mentah ni te ude rabiam ude aktor jom ka film sechisin man unjuru nasin ya ka actress ketika Tracy Basayomai ke basi mentah ka film sechisin na jait na khasi te ngakwa ban puni kendu no ikini gin aktor nako jaintia bak sechisin bak actress bak sechisin na khasi